jingpynsngew paidbah nak bynta benang penhe kasar semen kalapoi jingjia Kulmar bynta kasngi kadal kolong namal kiba bun kitkhot jangkasing bhalang kilalit syakatai kejaka jingpelong jingelang paidbah kabala pelong ha office jung UDC East Giant Hills kabah klerian namar ke jingbun jingki paidbah kladan ke jingesiat tiar gas jingki pulen bad hadian kata kladan saka jing kawang mau nakaliang jingki paidbah kabala mynsaw ki ngut ki pulen bad isibun kiwipat kidkhot haseng halang ki bakentup ya ka KSU GSU HNYF HYC HANM bad ka EGNC kilayang rangba bad persya ya ka public hearing kasar simen kabla pelang hajan ke DC office berem haklerian halor ke jingtu bati maujun kebadan habri chernat narpu ilika ha East Jandel district kadan ke jingya kawang mau basial air pesat kman hynñiew kila mynsaw kentup ya alngut kiprit kentai kawai kila mynsaw jur nakli balahaban pasu kadban nakaliang kiseng bhalang ru kila mynsaw katu ka ngut hindrai kampadalong kapajur Guyong! Sngewbha saya tu. Sobha ngapre pinya yang gumni pinya lung gumni sobha. Jeda sobha som tangi lidah laiko apa benda. Sobha ni lah. Anu kamat jazmi kamat. Proses kamelongkam. Yang ala buah nerum day banga kesyan no. Ada officers on duty ban implement yang provision yang the Environmental Protection Act. Takung ke EIA, UDC dan Sharman juga public hearing. Dia mentang Han. Sampai dia jaya lah. Okay. Jadi siapa public hearing ada 6 affected persons.